bisa pindahin Monas ke sini? Jangankan mindahin Monas. Gedein gigi sama ngelebarin mulut. Ruli bisa. Rul, jangan so tau lo. Buktiin kalau lu bisa main sulap. Jangan cuma ngemeng aja. Buktiin depan lu. Gak worth it, Mon. Ayo, mau lihat Ruli main sulap kan? Mau? Boleh. Asik. Mon, pinjem rokok. Emang gue perokok. Lu kan nyimpen rokok di perut lu. Wow, hebat banget Mas Ruli. Anita lihat ya.